Sheikh Idrisa Areas akani imam wa Masjid Nur aho omure Kakoba nakwakira shehe anani mshabotere abantu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitire kama zentangire mwena abaruga kusale juma kampa miyengo yabatambura kurungi munonga abaruire nshasha nimwe kandi abafera ntugirango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nimwe bari n'amatereka nsamajenye amazima tubendeza ebirungi byonka. Yes, so erizoba kandi nayenda turebe ahanshonge kwatirine na namateka agari kutegeka omucyaro musiramu ori gukora. Yes, nigomara magwito gwerizoba no menye muri cyo na Qur'an na hadith kachigamba hoje mnonga. So na no muramogo gutwareta mazima Qur'an ekagamba hoje mnonga. Reka turebe amateka go busiramu agari kutegeka omucyara omukukora emirimo ye. Yes, nigo muramagwetu ogwerizoba shena nikushabotora abantu salam. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani mushabatutandikiraho ahanshangeje. Naam, alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abakutureba TV West nitubachira mu programu ya dini y'obusiramu kureba ahanshonga zimwe na zimwe iskwatine ne dini y'obusiramu konka chikubanza ni nimbakurusa yo kurugo mu juma tusaba ruhanga yikirize itwasarira twena tumushaba ruhanga atutere obusinje omuyangaritu Amen. na nabebembezi bitu abari kutwebembera omuhango omu nsaba ruhanga bakume abahereza amagara marungi bagumize mu kutuhereza nitu tubone kuba turamya ruhanga omungere kucira yo burungi. Amen. So sister Hawa ninga mwana zi Hawa enshonga yiwareta iwa twanzurura itukuza kureba heri izoba n'enshonga nkuru munonga omudini yitu ey'obusiramu ninga omonyikiriza ya dini y'obusiramu. Omucyara abantu ruhanga biyahangire akahanga omucyara yahanga n'omusiza konka buli omwe yamuhereza obunanizibwa bwe bashemerera kuba nakora. So omudini zindi nabo omucyara nizimuhereza ekitiinisa konka waza birimu obuzibu buhango ninga buri mu challenges nyingi okushanga obumwe omucyara atakabasa kuzibasa. So ncho ruhanga yashazireho omusija yamuhereza obunanizibwa bona obukureberera omucyara konka omucyara nawe tibamuzibira gukora obusiramu tibukuzibira omucyara gukora konka ekikukira yo burungi munonga omucyara kabire nagumumuka akakororomuka kaboryomuka mbwenu waza kureba enshonga bwencu ruhanga yatireho obushwere abantu babiri aba omushiza yagira ngo omusiza yatunga omucyara ogu omurimo omuhango gwashemerera kuba nakora omu maka geeye no kureberera ogwo omusija akuba omusija we ruhanga akamuhanga omubuhanga bwitu ruhanga yatuhangire titwinganisa amaani se omucyara amaani gaine tibwo omusiza gaine. So ruhanga katuhanga omusiza we amaani againe mingi yamuhereza n'obuvunanizibwa obuhango bwokuguma nareberera omuka. So niwaije kuza kuronda sente akazoku yali okushubura akashubura konka byona nabikora yaruga murimo aruhire evening yaruga murimo asanga omuntu omuka arukuza kumuyambaho kumwakira amuhereze kachayi amuhereza akatunda okumufaho. So hati waza kukireba ombiri hati nkwa generation ejiturumu twena ntuza kuhikomuka twena turuhire taro haro kuyamba mutayi omucyara osanga yagwa hariyo mu ntebe n'omusiza yagwa hariyo mu ntebe. So taro haro kuyamba mutayi we omusa osanga yayetenga nk'ekintu omucyara abura kukimuhereza kuba na waruhire aine stress za murimo kandi kikabire kirije wagume ariyo mukati ine stress yona we abe ni we yahumuriza omusiza konkati
embere turimu no kwenda twenda tuze kukora twenda no kupambana so hati twasharaho kuza kupambana kuronde sente edini y'Obusiramu teratushekera kugira ngo omukazi agume nakora ibyo arukwenda yabateraho amateeka ngo omukyara ashemere kwera byate yaza kuronda sente akuba omushara obuhangwa bw'omukyara tinko bw'omushiija omukyara ekikura ruhanga eki yamutiremu nekyentaniso mpango munonga so twaza kureba hariho amateeka omukyara omusiraamu arikuza kukora agashemere kuba nakoratara ekyokubanza ashemere kuba nakuuma amiisho geeye kuguma amiisho gawe gatagaguma gokureba okunana kuriya omukyara ari aha murimo ninga waza kukora ashemere kuba nakuuma amiisho geeye mbwenu gagume nigare tigokureba buri kimwe mbwenu akuba ruhanga ebintu ebimwe byahangira omukyara ebikusikiriza abashiija n'amiisho hata amiisho g'omukyara burusha gaguma gari agazwera ati omusiza yagarebaho kandi atari weye usanga ensonga zahinduka so ruhanga Allah subhanahu wa ta'ala nicyo yatuherire iteko mu Qur'an yagambira omubaka entuma yeye sallallahu alayhi wasallam nti waqul lil mu'minati yabghudna min absarihin gambira abakyara abikiriza abakyara amiso gaabo bagagarura hansi batakagumana bagarengiza iguru bushaha wayahfidhna furujahun kandi bakume na noberere bwabo okukuma ebicweka byawe by'ekihama nibiba bikume kyamanyisangu obutashamba utakashireyo utakashira bushambani hariho ebintu ebikusikiriza omuntu akuba omukyara takushambana n'omukyara mutahiwe nanaza kushambana n'omusiiza so hariho ebikusikiriza omusiiza oriya abone kugambira ogwo omukyara ekigambo so embere egyo ruhanga nicyo arikwenda kutuyambaho ebyo byona tutakabiza mutakabigwa mutakwagwa mu nsobi nkezo abakyara yabagira ngo bagezeho kuuma emibiri yabo owaza kuzwara omwenda azwara omwenda ogw'okumushangira gye atakabaho ekicweka kyeye kyona omusiiza ekyakubasa kurebaho kikamusikiriza akamukunda kandi atari weeye so embere egyo ruhanga nagitaho kurebeka ngo omukyara waruga mu nzu yiba wawe ukashohora kuza kukora aho kuza kukorera amiisho gawe gagume gari hansi utakaguma noreba oku na n'oku kandi na ebiwazwara emyenda eyokuza kuzwara okuza kushohora urebeke ngo wayesangira gye omubiri gwawe gwona gwahwera muri omunda omu myenda eyozwire so eryo niyo iteeka eryokubanza hati orebe banyanya ziitwe abakukora baza murimo nibazwara bata ni emitwarize yabo eryeta usanga oriya takufayo omwendo gwiyazwara hati oyebuuza kandi ekikuntangaza munonga abamwe abasiiza baabo nibabasiga omunda babasiga omu nzu usanga we yazamurimo yakyera kuzamurimo omusiiza atakagenzire hati osanga we yagenda konka engyeri eyarikwekoraho nayo kwakuzwara hati oyebuuza ebyemizwarire nabizwarira oha kandi omusiiza we takukora n'omusiiza we nakora omusiiza nakora omurimo ogundi nawe nakora omurimo kandi manyana n'abandi noshanga omuka henyini omuka babasibiraho niba atakubimujwarira hati ekyo oyebuuza abenshi nobizwara orikuza aha murimo noba nosikiriza oho orikuza kusikiriza so egyo n'enshobi abantu abingi bakukora kandi ensonga egi tekukwata aha basiraamu bonka mbwenu nikikwata abantu boona waza kureeba aha mirimo yetukukorera abantu nibagwa omu nshobi abantu bagwa omu bushambani ahabwenki ahabwokuba abantu abu bakukora nabo biine emitwarize yaabo nesikiriza munonga abasiiza kukora ki okashanga babakunda kandi obo biine bari omu bushwere so ensonga egyo
nchoro kureba edini eyitwa y'Obusiramu egira ngo omukyara yaza kushohora kuza kukora amaisho geye arebuke ngu gatahasi gaguma hansi na n'emizwarire yeye azwara emyenda yarukureba ngo niza kumuhereza ekitinisa na niba ahari na wabe natunga ekitinisa. Enshonga ya kabiri okukuuma emicwe. Abakyara okukuuma emicwe yabo ekyokureberaho obutagambisibwa burishaho kusanga omukazi nagamba kandi abokugamba nabo n'abashiija. So oshanga iraka ry'omukyara riri ahaiguru. Omudini eyitwa y'Obusiramu iraka ry'omukyara tishemerere kubaniriza ahaiguru kugira ngo turiyabe ekitinisa kugambira ahaiguru. Kandi n'ekindi Ruhanga yine ekiyarutiiremu iraka ry'omukyara Ruhanga yine ekiyarutiiremu ng'oriya omuntu omusiiza nabaasa kwegomba ninga kusikirizibwa iraka ry'omukyara ryonka atakamurebire n'amaisho nabaasa kusikirizibwa n'iraka. So Obusiramu bwakireba ngu Ruhanga yaturabura buri kiri kare yatugambira mutakimusa amaraka ganyu kuza ahaiguru. So namunonga wotari omunzu yayiba wawe otari omunzu yawe eyiba yakombekire kuza waza omu katare waza ahaduuka waza nkahi aho kuza kukorera hoona orebe kingwi iraka yawe riri ahansi. So embeera egyo noza kureba ngu nayo neeyamba kugira ngo omukyara naza kugumizamu arikwekuumira iba atatungire obuzibu boona. Still nawe Ruhanga nakitugambira omu Suratu Ahzab aya ya 32 arikutuhamisiriza ngu omukyara waba otari omunzu yawe iraka yawe litakaza takayizigura. Nikyo orikureebera n'obukwakuba kuri okusaara abakyara oba nosara eswara oba neya subuhi oba neya magaribi ninga isha ezi swara zona tuzisaara iraka ry'ahaiguru yitwa abasiiza. Konka omukyara nibo wakuba nosara niwe orikuza kusaaza abatahi waabo abakyara ninga kuza kwesaaza iraka ryawe tirikusemerere kuba nirishohora. So atukora rero ngu Ruhanga yakyanga omukumuramya mukora ibada y'okusinza y'okusaara kandi si hati waza omu katare konka noza kuza omu katare oze nkomu kizungu oze nkankahi olw'ebikono omu katare hariho abakyara basanga bari omu taxi ngu nakora omu taxi ngu nawe nayeta abashaabaze iraka riri ahaiguru. So ensonga egyo Obusiramu tibukugikiriza abakyara n'abantu ab'ekitiinisa ky'amaani munonga tushemerere kuba nitugambira ahaiguru. Wawe ori ow'okukora omanye ngu iraka ryawe tirashohore tiraza ahaiguru obe noogamba iraka riri ahansi ahari abasiiza. Wareba omusiiza iraka ryawe riza ahansi wanoogamba n'abakyara bataahi bawe still iraka ryawe. So wareba ngu aho kuza kukorera iraka ryawe noza kuri controllinga aho nokirizibwa kugenda ukakora. Ekyakashatu omurimo oyina kureeba omurimo gw'okuza kukora nigwikirizibwa omu mateeka g'ediini ninga tigukwikirizibwa. Kuza kukora omurimo okusanga omurimo ogw'omurimo gw'okuza kukora nigwikirizibwa. Ekyokureeberaho omukazi kuza kuvuga boda tikikwikirizibwa. Takwikirizibwa omukazi kuvuga boda ahabwaki sana yanaza kuvuga abakazi bataahi be bonka kandi nabe kuza kubavuga arikureeba ngu niwashemerere kubavuga abandi tebakubibaasa. So ogwo omurimo naaba nayikirizibwa. Konka omurimo washanga gurimu okuvuga abashaija abatari bawe otakuza kuvuga nkiiba waawe ninga ishe wawe then aho ogwo omurimo niguba gutakwikirizibwa omu Busiramu. Nikyo orikureebera na side y'abasiiza nabo emirimo hati nkeya ey'okuzaarisa emirimo y'okuzaarisa abashaho babo ba gynecologist bahi egyo emirimo eshemerere kuba eri y'abakyara
kugira ngo omukyara akora omukyara mutayiwe n'omushaija akora omushaija hati twaza kugira ngo omusiza aze kukora omukyara tushemereire kubanza twareeba ngu mu community yona tiharimu omukyara owashomereire ebyo byokubasa kuzaarisa omukazi aho nibo tukwikirizibwa tukagira tihariho ekyokukora konka omusiza we yaaba akora abaruho atakaza kuza kutigatiga omukyara w'abandi kumugura yo namuzaarisa iba ataruho ashemereire kuba aruho so hata aside y'abakyara bo omurimo gwa gutakwikirizibwa omu busiraamu tashemereire kuba nagukora bagira ngo ati cyo kureberaho ngo nokora obwa waitress omubara ati dini yitu tekwikirizibwa of course tekwikiriza maru ati iwe waza gasavinga ninga waza gavuga nobasa kuba ati abakazi nindebe biro bino bavuga ebimotoka ebihangu nindebe arugudo rwishaka abakyara bingi nibo bakuvuga emotoka eza hima eza cement ezachi tinkumanya abasizo babakabaki abakazi nebegendesereza so ejo nayo research ngezeho kureba akubantu nitwire imazire emyaka ena arugudo rwishakaho konka nindeba emotoka ezebihangu ati abakyara nibo bakuzivuga ezezempango so ati emirimo egimwe wareba ngu omusiza yabura ari kugukora taruho nibo rukwikizibwa gukora konka gukwikirizibwa mu Islam konka gwagutakwikirizibwa omukyara atashemereire kuba nakora nagukora so erimu emirimo egi kumaramo abakyara ekitinisa kyabo nko kureberaho nko omukyara kuza kutemba fuso ngu nazo mu katare akatemba fuso akagiharampa mpaka iguru nabandi baronda ku 10 ati 10 echo kugira ngo n'amazima konka no kugira ngo embera ubundi ekahinduka hatiya embera tarahindukire kwiyaho niki cyahindukire abantu no bahindukire embera tekahindukaga kandi nanesi tekahindukaga abantu norani be kwa sense bagenze ensoba yaba kinzika yinsuka yahinduka ensi tekahindukagaho abantu no bari kwe abantu nitwe tuhindukire tukaba yanke ebinyamisho ninga no kukira abinyamisho so omukyara yazo kukora amanyigo murimo gwakuza kukora nigwikirizibwa omudini mu mateka g'edini konke ebintu byokuza kutemba ni okaba conductor wa taxi kuza kweta abantu katero rwali no yeta abantu tikwikirizibwa mu Islam okombeka omukazi takwikiriza okombeka kurimo kutemba ebisenjo kuza iguru kutemba amiti kuza kuteka amatafari ya iguru ninga kuza kushereka arabe narebire bari kozya za amabati ayiguru amategura so ate ebintu nkebyo ejemeremo omukyara tashemerere kuba nagikora akuba nijimara mu kitindisa obuhangwa bw'omukyara ruhanga kamuhanga ayo muntu ayinenso ni nyingi kandi ariyo wekitindisa so omuntu ari kukureba otembera yibata iguru natandika kutera makashani obata omusiza wewe na shaki omusiza w'omukyara akuba ombutonde bwitu ningo mbuhangwa bwitu omukyara ashemereire kuba omusiza niwari kumureberera konka atajo arizamu ensonga endiijo kugira ngo omukyara abasiza bakanagaho obuzunazima bwabo ate omukyara gumu mukareba nayetengeeki takine asharaho kuza kukora konka nobu yaza kuza kukora otakakora enshobi iwe mama ari kundeba otakakora enshobi ahabwokuba omusiza wawe nawe akozire enshobi iyo utakureberera niyo kagaruka mukakora enshobi iyo kuza kukorera okora utakuratira amateka gachi amateka g'edini ekindi ekyakana oyina kureba ngu omurimo gwo kuza kukora sharia yite y'edini sharia y'obusiramu negwikiriza nakyo nkyenda kweshanaza wonesha iguru shime kuba sharia negwikiriza utakakora ukanenge migoro utakakora omunanko ukagenda kukora bakakushanga nokora omubara yuriyo noga niwe rukugaba sente zino ezakafuna ezirimu interest nachi so ebintu nkebyo so
nambwenu ntwebaza munonga government ya mukama witu president w'ihanga itwe nk'abasiramu nitwe kututeekateekaho bakatuleeteraho islamic banking system kuza kutuyambaho omukutunga sente ezitali mu magoba ntukimwebariza munonga nambwenu erizoba nandi aha muzikiti Abubakari nareeba akasente kiitu akiyaturaganiise aha muzikiti miliyoni 2 ezo muzikiti na miliyoni 5 eza sako yitu y'obusiramu aho nareeba boona babireetera izooba obutumwa bwahika aha muzikiti akuba niho nasaza ejuma so noreeba ngu agezeho nitwe kutufaho kuba atwire nagaba sente musakozi ez'emiringo mingi hariho PDM hariho ki konka abasiramu twaguma ntureeba harimu ki harimu ka interest twaguma ntutiina iteka liitu turi kutwikiriza idini yete kutwikiriza konka kuyagire kukireeba yatuteekateekaho na parliament yitu batubanaho batuleetera islamic banking nambwenu yitu hataha sako yitu ntu mwitandike kwiza kwakira sente ninga mindo kwanza mwigura wa account sako mbarara mozi community sako nyweni secretary wayo konka mwine kumanza mwayega islamic banking emitwarize ya yeta no ihorota nkora so hati emberejo emirimo nkejo omukyara wareba ngo murumo edini takugwitiriza otakaguzamu obo kiri omuka gumo kiri omuka oli obutura okoleki ningo yizaho mukakalo kole wabano basa kuriso no basa kuba creative okakora baking okabakinga cakes nchi okashaba omusiza wakakutungira market okogaguma no supplying ogaruka omuka kikabire kiri kirungi munonga abakyara bakorera emirimo yabo muka nimpamyangu bino obusinge bino obusinge konka okwekutukuza mazima sister Hawa ayitukukorera abakyara ibakorera hariyo obuzibu bahango munonga hariyo bikemo bindi munonga bine kwegendesereza munonga aho kutamburira hone rokwana yegendesereza kuza kurugo mu nzu yawe kuteka ekigera heroti oshimira kuba wareba amateeka g'obusiramu nozaga kuratira ninga enshonga ya katano omukyara yaza kukora okutekushemerera kuba kurumu tukushemerera kuba kurumu okutambura urugendo enjende mpango ndingwa like traveling from here to Kasese to Kampala akuba aho narho amateeka agakufuga nk'omukyara ngo ine kutamburana n'omuntu wawe yaba ariba iba wawe ninga omwana wawe obozo ninga munyanyoko ninga sho so agamateeka noshimira kuba noreba nozaga kuratira oine kuba oine uba kweta maharamu n'omuntu ari kuzira wota kubasa kushwera ati niba wawe yatari iba wawe then bari abasigarira ni sho tata wawe ninga munyanyoko so hatabo wabaza kutambura ngo ninze ishaka ngo ninkorishaka araba cyara benkuta kuri taxi bakuzishaka ni bakorora ishaka bakuturambara ninshira kuba ari traveling nabo mu taxi konkuru kuza kureba natambura ruwenga hati echo busiramu tubukukikiriza akuba mu muhanda aho stand ni basa gukora ni basa kuhabisa ukakora inshobi ukasanga abamwe no buswere no sanga baburugamu konka entandiko ikatandishiraho omutaxi muri yakwereze namba yesimu mutandishiraho gamba kola ati ukiza kureba yakwereza za plani ezikushira ezo wawo ninyo owomuka sanga wahaba wagenda bakutwara so embera nkejo nabo busiramu tubukugikiriza byano atamburiraho okay barakallahu fikum nani wanje twaza kubanza tuzebukakie omukahomro nitugaruka watakaruga
Kampala International University neyeta abantu bonna okubaho aha mukolo gw'okujweka abeegi baabo omurundi gwa 32 orwa mukagooru 2011-2025 aha kampasi y'Ishaka. Omuramwa gw'okujwara okwo n'okwongyera amaani omu beegi. Byona ebiraabe nibigenda omu maisho aha kujwara kw'abeegi nitwija kuba nitubikwereka butunu aha TV West na Bukedde TV kutandika na shahina z'akasheeshe. Okumanya ebirikukiraho zaha mukutu gwabo ogwa kiu.ac.ug. Kampala International University, exploring heights. warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amnani wanje nakwakirayo mukahomrako deka tugumize na program itunyamrungi program y'Obusiiramu live aha on TV West Studios. Turiyo tureba aha mateka agakwatirine na n'abakyara abasiramu baba nibaza akukora. Yes kandi nabwe tureba ngo obujunanizibwa yes buli omwe na inobu obwe kandi abashija nibo bakubire ne baturebera no bakubire ne bafayo munonga okuriba ngo ne batwisiyaho okuhereza bwona nabyone bituri kwenda akubase kandi kurinda kanengashi amakagetu kurungi munonga konka kugira ngo hati ebintu bigahinduka twenda turonda 10 so no shango bundi kandi twanagaho obujunanizibwa bwitu kandi obundi twakora omumateka agatashire ninga agatari gasharia oshange ebintu byashisikara so shina ningushabo tushobore habwenchi abakyara hati banagireho obujunanizibwa bwabo obw'omumaka batandika kugenda kuronda 10 nangwa bamwe hati basigiraho amaka gabo baza hero bahindukire bakadama konko bari kuronda sente. Naam, alhamdulillah wa salatu wassalam. Ati abo kugira enshongero kuretera abakyara bakarugo maka gabo kuza gukora tutakarebera ryecho tutakagira ryecho nicyo hano yenda kongera kinanyenda kongeraho enshongi ibiri zonka aha mateka agakufuga umucyara kutegeshwa umucyara ari kuza gukora mu Busiiramu. Umucyara ari kuza gukora umurimo gwawe tugushemerera kubana kuza kunagisaho kunagisaho no butareba amateka gedini na namaka obuvunanzwa bwawo ruhango buyakutireho obu kugira ngo the sole purpose enshonge mpango ahabwenju ruhanga akakwikiriza akakuteka mu bushwere oyine responsibilities zawe ezirikadi nezo shomirira kubano yikiriza hati noza kushanga cyo kureberaho umucyara umurimo go rukuza gukora gwani gutakubasa kusara. Yes, ubwo murimo Busiiramu kugira ngo goreke kutakuza kusara isware saha zishika usanga wasare swara zona 5 omurundi gumwazikita kugira ngo ngara kusara tarawe ibyo nenshobi ubwo murimo to kwikirizwa gukora ninga omucyara kusigaho abana beye. Yes, omurimo gono okutakubasa kuyonsa omwana wawe emyaka ebiri Obusiiramu yebugamba omurimo gwo n'ogureka ati nibanga y'abakyara abakyara barukora bingi natambura inenshaho eyizwiremu ecupa nabazipangire nka kureti ya soda ezari kuza kuhereza omwana kugwa mu kasheshe mpaka omwazo tina kindi oshanga n'omwana yamusigomuka yamuteraho maidi ati maidi ni wari kumurereza buri kimwe so obo n'obuvunanyizibwa omusiiza kuza kukwiyo wanyu akakureeta weye tarakuresire nguze kukora oyine kubanza wahikiriza ebyo byomuka kandi mwine kwikirizana noza kukora nti konka ensonga y'okonsa omwana omwana wayine konka omubwire kanka n'omusiiza nawe ntumugira omu Busiiramu nibugira ngo ashashure ahereza omushahara ogwo konsa omwana
ibanga yabakuhereza umusara so ate ebyo na ruhanga kabiteraho kureba ngo mucyara ya mbwenu imagine omucyara kuba ashimira kuba nashashurwa abo konsiyo mwana nkobora kushashura maid buri kwezi yo musiza ari kundeba no shashura maid buri kwezi umuhereze mitwari 10-15 ubwo omucyara wawe na wostame nawe oyine kuba no mushashura waheza kumutasioti ngire ngure katwikirizane kurugirira ahantu nga yanje y'ukundika maka sente ninza kuguma ninkwereze sente ziti ezo konsiyo mwana waheza kuzara icyo mukikirizana umwana akamuzara ukatandika kuba no mushashure sente ezo buri kwezi ubwo mucyara naza kutunga mu mutima ogwo of course atkora ino mushashura naza kwenda kikanjama so hati takuza kutunga kuza heru kunkano za kushanga nitwe ntandikwa yo kureta ebyo itwa abashija nitwe twanagaho bunanzwa witu obo kureberera abashara n'abana bitu abitukuzara so omucyare kindi no kureba umurimo gwo kuza gukora gwakuta kwikirizana n'emizwarire yawe ye ibyo busalamu nawe no gwesasira ruhanga nabana aza kuhereza umurimo murungi wacukora weye ubwo murimo tubakunyikiriza gukora ki kuzwara nk'ako musalamu niho kweburiza abantu kampani zimwe kuza kwanga abana kuzwara umunzwara ejo bwenu nusanga kirimo obuzibu niwe nyine munyanyazi akana akora umwirwaruro rimwaha bamwanga kuzwara nk'obusiramu bamugira ngo ebyo kweshangira biki abashaho tukubyenda bine kuzwara obugoye bugufuki bine kuzwara empare byamurema yagira ngoko gwamfe ari umuka akashuma obushaho akakoreraho ko bushenyi kuyizira yababuza kandi ababandika nimbikiriza abasomali kanimbikiriza bo kandi bazanza babantu bari bati abo ni culture ejine dini culture so emberejo amazima gashire omucyara wareba umurimo emizwara tibakuza kwitiza kuzwaranka edini yawe yo busalamu yo kugira ubwo murimo nago no gwesasira nogure wota kuza wageza wokikiriza ukagenda n'emizwara rejo manyangu ijana yakufera icyo kweruka yo ahamateka omucyara ari kuza gukora aruho waiza kureba ngo hari abashija aruha amateka goshemero kuba no kuratira twagamba ahakiraka hati aruho echa misho cha face yawe yona buriya twagamba amisho yawe no amisho gawe gaguma gari hansi kuko busiramu no kugira ngo waza korora ahantu aruha abasiza okuzwara ekiba kweta niqab nibanira yiteka niqab kusigaza hamisho gonga ako nibari yahinduka iteka waboriyo wako omuko wawe oyine abantu mbiza titeka konka waheza amurimo waheza kushohoroti niteka ningo omuko wawe no wakureba omuka hiza habajenyi batari ya saidi yawe kandi ababashije ushemera kutekaho nikabo ate ibyo noza kureba mu mazima abantu erizo bakuguma nibiba bacara babandi bakabiyo maka ori akasiguro mucara wabandi akamutwara ebyo bikabira bitaruho kurwa abantu nibakuratira amateka bwo busiramu kuko gagamba ko ati nizo wa mwami sari yo muka kubatayira nkahikayo nkasanga sister hawa azwire nikabu ninza kubanta kinyine kinarebe kandi nabwe araho enshobi yaho yitukora kiriya murama gwitu konka yizaho omusiza yizo wawo kutayaya ningi twabasiza bakutayaya sabasiza batahi bitu batine kakwata abacara bitu omuchara wawe tashemerero kubana abasavinga bitu hineshe wachigambire nkugu wachigamba ngo mshija yareta abanywani be yomuka
omukyala wawe tayine kuba serving tashemererwa kuba serving we omusiza niwe ashemererwa kuba serving omukazi ateekatebekanise omushaija aba serving omusiza abe serving eryo niryo ry'obusiraamu konka kwaki twabareebaho bingi abantu biba bakyala bataahi baabo babaremesa obushwere babatwara kugira ngo naba namureeba oyiza yasavinga yagaruka yareete nyoroho aruho abasigazaho mu kicweka kiito binareeba batwara abakyala bataahi baabo kandi oli abira ari munywanyi weeye munonga bali bati kuza kukora oti ngwaho emisango bagireeta owiitu ba imaamu siza kanatwara omukyala wanje kayaza omukyala aruga kuriya n'abazire biikiriza bamugaba handi so oba obuzibu bwona niburugirira nkahi aha mitwarize yiitu abantu ebitutayesomuka nabo butakuratira amateeka g'obusiraamu so hati zisonga abenshi waburize abenshi omukyala naza kukora kandi owe Qur'an yo neyoreka ngo omukyala bashemereire kuba we nibamureeberera Allah subhanahu wa ta'ala akagira mu Qur'an nti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa abashiza ejo aya abasiza bingi nibatera kugitranslatinga bakugira ngo nemanyisa abasiza bo bari yayiguru y'abakyala hati bawusanga bayefura bamani bavimba byo nk'abasigazo kubagamba konka aye kandi emanyisa obunanyizibwa responsibility ng'omusiiza niwashemerere kuba nareeberera amaka geeye amaka nigagarimu omukyala n'abaana mwamutakatungira abaana omukyala aruho oyine kumureeberera gye aize abone kukuzaarira abaana abari healthy abaana barungi konka ati omukyala kwara abe naza kusiiba nawe nakora stress zikamutembera okweza omurimo hati kwara atunga ende ekarugamu omusango n'oguteeka aryo hati waruhanga kabakora they are so delicate emibiri yabo emibiri gw'omukyala nkyori kureba omukyala yaheza kutunga enda abashaho nibakuhereza instructions bakugira ngo otakamwitiza kukora akora emirimu mingi aine kuhumura ekirukumara aine kurya gye oine shemerere kuba otakumutonganisa kumugambira kubi ate ebyo abashaho nibabigambira konka oruhanga akayakireebire kare niwe yatwangire gira omukazi agumumuka omusiza agenda akore amureetere konka ekiri kutangaza hati it is vice versa hati niza kushanga abasiza abamwe nibasitama usanga omusiza n'ekireju kyawe niwe oshitamuka ngo bakureetere omukazi akore akureetere omukazi abasiza bakutureeba abasiza twiremu oba tukyete tuta omusiza kuza kwikiriza omukyala aza heeru kuza kuteera ekyeyo kuza kyeyo heeru ngo aze kukora kupakasa heeru genda okorera abaana iwe ogumomuka omukazi atandike kusindika sente iwe ori kureeberera amanyati n'orukombeka mbwenu ati bwanyuma y'abakyala kureeba ngo abasiiza obuvunanyizibwa bwabarema bashiraho baza kukora ate embeera egyo niyo orikureeta abakyala baza kukora konka ekitari kirungi ediini y'obusiraamu nebiikiriza at a certain extent nebiikiriza ngu bakore hakuba hariho emirimo hati nk'egimwe abasiza tutakugibaasa hati nk'okuzaarisa omusiza ruhanga egyo empathy taragituhiire egyembeera ogw'omutima ogw'okuguma n'obusaasi obw'amaani munonga tituwine nk'obw'abakyala abakyala ruhanga kabateekamu ebibakweta nabaana uterus nyinenda ate egyo nyenda ruhanga akagiheereza omukyala nikyo orikureebera n'omukyala naaba aine obusaasi bw'amaani aine mase y'amaani aha mwana omusiza eyetakubasa kutunga it is natural kiri omu buhangwa so omukyala yasharaho kuza kukora kyamanyisa ng'omuka tibirungi yareeba n'embeera hariho ebintu by'okugira ngo tukwatanise tweyombeke hamwe it is good
konka obuzibu bukirimu ni buhango munonga kushira akarungi akashiramu abekyo abantu bakicenga obuzibu buli okukora kw'omukyara ni buhango munonga kushira akarungi akabuno akuba omukyara yaza kukwata sente kusanga yahinduka atakigambaho omusizi atakimugambaho omusizi ati nawe atandika kumutiina akuba ati abakyara bo kandi bine opportunities nyingi baheza kushohora batayaza yazo mu field opportunities ni nyingi akuba buri omwe noreba amwinire sasi namufaho naye ayenda supporting bambye omukazi iza kora bambye arugiro we yena aza kora iza kureberera kayeye bambye omukazi hatoshanga buri omwe aza kumuhagira kandi n'abandi abasiza bo biza bari kumuhagira bine intentions zabo ziri hidden hati osanga omukazi we yaba blessed munonga hati uza kusanga income y'omukazi oshange ya tripling ninga ne doubling y'omusizi so hata omusizi nawe yaza kureba omukazi na atasyamu akasente hati osanga yatandika kandi niwari kwenda no kuterera muzo omukazi abo kuba omukazi ayina akasente hata kwenda no kumugamba omukazi yakora enshobi osanga omusizi yakunama hata okukanta kuza kutahejana jena taragirebe omusizi ari kusitama omukazi akakora enshobi ori kumureba okanga kumugambaho okahunama okatina takuza kutahejana entuma yito Muhammad sallallahu alaihi wasallam katugambira mwene kitinisa kyawe ekyo kuba head of the family noba wakiyawo yes atikola no tina kugamba omukyala wawe nke wajwara kubi owakiri mukashesho kagendo wabo okamugambira nkukunda nyenda kutaasa niki akikiriza ukazombazirebeye bakakusharira ebintu nawe yakusaba mahare waga muhereza ate bizowe niwari kugambira niwari kuragira kandi obo entuma yitu sallallahu alaihi wasallam akagira bakambuza ngo ni mucyara cyari arukukirayo burungi yagira nti allati tasurruhu idha nadhara ilayha niwogo waba wamureba hoti orura washemerera ekya kabiri niwogo okuragira eki wamuragira akashikora akakugondera akashikora konkato omukyara ya abo kugira ngo nakora okabura kumugambaho ninga wamugambaho akakugaruka mukubi ninga kanga kukora ebyo kumugambira so ezo nazo not blessings omukani za kubura abana batandike kubonabona basibe kubi bariye kubi tokumanya ubarara tokumanya abana bawo kuba kurya mutandike habeho domestic violence tiziraho mumaka abachi akuba twena makatu aganagaho twena tulyamarumo kandi twenda kore kamani twenda kore kamani so hatandika kurwanira abana akuba twabasugomuka hatwadandika kurwanira love yabo abana noenda bakunde munonga na noriya naenda bamukunde nabwe ncha kuba mwena mwabana gomuka konka kuri mwena muri omuka buyo mwaka koro bujunanza omukyara akasigara omuka akagambira abana ngu dadi wawe yazamura munazagaruka omwana kiriyo mu mind zeye ngwa dadi wanje shaha ziti nazagwa nagaruka omuka hati it is something, it is a daily routine kigumiza mu kityo omwana nawe kimuzo mbongo ngu dadi nazamura mushahezi agaruka shahezi omuka hati na mami wali ari omuka amanya ngu evening time abana nazaguma nagira amugende mugume na dadi ngiye mugume na dadi okwemu kamba nze n'abatebekanisiza sapa hati osange responsibilities must sharing hati na love abana ibasiba nibahereza mami barna omuka hati baji transferring hati bajiretera dadi wabo hati osanga maji sharing konkabo kugira ngo twenda nturugayo dadi azamurimo na mami azamurimo hati abana baguma n'umukozi mukizagaruka hati bobundi babyambere no kubi so osanga love teroho abana baba psychologically tortured ubaza kwika ishomero abana performance yabo ari kugirebe ekakushobera problems ziri ku rugomuka so ncho ndikugirira ngo okora ko mukazi kandi omanyangu omukazi amakani gatandishira amucyara
omukyara yanakora amaka nigwe bakutandikira hati niwari kuvuga nayamba omumaka mara kuyamba omushaija akayambana n'abaana. Barakallahu fikum. Mwana wanje program yetu niko yagenda etyo kampani mazima hine chwaiga mchango mnonga handa nsigarande hawasale Musa kana nyinemo Sheikh Idrisa Arias imam wa Masjid Nur aha omuri Kakoba mbara twaza kubendeza kurera kurungi wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Ibintu bya economic infrastructure emisingi y'ebyentazi bikozwe korasi ekejara bamuyaza footpoto amashanyarazi garumu amezi twatangiye gareta geha kakera gasyomu no kufukara agazadamu Ibyo byakarimagize na bino babireta namboni ubumbe nruku kanungu aro ekyome enguto eyakiruhura kashongi ruhumbani tujya kugikora koka icyo kuteganisa abantu abatari basirikare abarwani nibakwata bingi ataba bamemba wa parliament amukoronga mbahabure umurike kwa muhurikizo gukabura ko mugurusi umunyekshaka utobanyekshaka twatakamwe kamwe ndoki abagano kamwe gweki kamwe ngoki mbona abo bamwananchi basibirize bakwateki nicyo kikutereza emirimo emwe mbere muhorongo abashomesa bedimire mutakubahurira abashomesa bakedima twende bishaka tugere mishaka bishi bantu tumwe kumwaka bimurekire katwongera ba science tukabongera umushahara mutumba murinzira ba arts na mutemshahara hata mwamutagichere ntu edimu kashika tuyino kukore nguto ya ruhumba nezindi nkenguto erikuinteganisa munonga ya buheju tumureka tukabanza tukategura umushahara hata wotakuretire twaye edimu mu edimu mushigese twabaragaho twabetsiza habuko bana batukozesha nshobe mbone icyo kikuteganisa mureba abasirikare baitu kumwana murashyikira mu baraks zabo ushangira bararumujwe ibinyatsi na hati n'abasirikare bashomere konko bararumujwe ibinyatsi habo encyabo kandi bamanya ngo twine sente zo gure mbundu ku mihanga no kombeka za gorofa no gura mu motoka tugira saa kati banze mbundu nafuteye system of turkwala kufunga wako ya ngo mbinyati turasa kugura mundu ziri kubasa kumihanga habo kuba mtwefurize bindi mbona kutwale enkorejo ebyere mukugamba bikayangu engote mukugamba kongoreza ko hati ngo butarabe stilo ya ko yarhumba kashongi byanamera kiruhura abaje mwagamba yabishire kirone nyabitanga entutsi yewe tutsi bataje kugikora kuriya rusari rakabamba makore nkongi entutsi semba bile batangiye kugikora so mbere kutakushatura tukahagaye negiye mukugamba yakanyanya rwadigema no kuraba nene nguto iri kwija kukorwa
ninja kurugamba obwanyu ebyati biri mulindo gwentunguka eyemishingi y'ebyentazi rero habaho emishingi y'ebyentura y'abantu ebikweta social infrastructure abo n'amashomero n'amabaro n'abanimbere y'abampa ubu nabe nishomesa ha Burunga umwaka nkaga na mushanju ishomeri ya primary kaga nkashatu akaharo Burunga kazo kage cya mushanju noshuti na kashoyi yimeke yabere cya mushanju tinkwijukaje na kinoni gagarikiraho burembeke iriya primary 4 zone z'umukugamba umwana twumva nindebaho mu fayiro yanjye ndeba secondary ezakiruhura yonka etene kazo ande amashomero gari yaha amashomero aga primary aga government mukumushanju nana aga private igana nkaga na 5 aga private umuntu wakubona tindi kuriya umurebero hambiri uko ari kwingana uko agomukire ningo kwa kuwiri ko tariyashi kandi kugomukire mbona bakiruhura ukushanga bina amashomero ga private igana nkaga na 5 nakabana babagaiga hawari kushashura aga amashomero ga private nkimanisho bugaiga aga secondary n'umushanju aga private ni 11 so nyowa daraja nkaga na mushanju ndeba primary 7 inazonka ukureba ati shanju nina za government ntabaziza akatari shuri ya private yon rikartaro akashomera ka private kakajara bindi bakano leta bakebwa nduriyonka umurunkore yon akatari shuri ya private wabena basa private no akataro so agama shomera ka private nsimisho bugeiga ubunyumbanza amarwaro naninga amarwaro aga hele center 3 mwene hele center 4 mwe na hele center 3 zagombora 13 haru gombore mwe yonka niyete ine hele center 3 kandi iyo nayo benente kateka yokta hele center 3 nsia umkayanja sub county abukani yo hatejo lentunguka harabaju rentura y'abantu social infrastructure bionere hamwe nentunguka umuganda wo kubanza wa NRM usingi gwa kabiri entunguka ngwe naho nutwatanira n'abandi bantu umyaka yankaga turi abeji kwa bahikaho aba kabana hasra ajat katunjente n'urutoki
tagira atkarana har koras tika churaga mtoba nyanko kugambe kintu totere mu tenor toki struk kwesiga nushite nicyo cyantambira nyowe kuna bivuye nguto amashanyarazi manyabiha ubunagura rwakitura kagana mushanga abana kabasigambarira bagenzi banje bari mu dance bazana nabishi kwitoroza umushoko mu torozo tere akagira tere nyona abasigaye neje nagora rwakitura rero bashekera abana Museveni agira uko mushaka akatari utunguka yona kunuye rishera akar hutuluka tushatu eduka ya mhinga ya rushuba ne ya buturum buduko bushotwa rishera atari yunguto atari amashanyarazi atari amashanyarazi ukanya nazaro wakitura ni kurata ki ubunyatsi so mbona aho twajya abantu abagamba enguto n'amashanyarazi manabiha batagamba habugaiga bahabire twatanga kushomesha abantu nyabaramu numurabimuriye ibyentunguka konko bugaiga bwamaka entunguka ne atwene konko bugaiga nubu awunko muntu nubu wa family nubu wa company na government na ine basa kugira ubugaiga yawe ne parasteto so ingirejo twajiburu ko iho kandi twanyuma twareka makanda kugira ngo ubugaiga abagurisa mwana ngamba twantu bashomeso okutura okutafuruka okukoma imyanya okuzinte mbyo tantu bashomeso wayima twayingeramo akukutakora ndayonka akukute sente musho hata bamwe bahurira ingirejo bagihurira nambone ukunda kwereka aho umushiriro muri nibengi kukanya haruna kwatira filmu yomweta matongo mureba afilmu abakwatira ingiro ubu mazina yanjye ni makaro mwa mtakani tutegereza watukereza what is the problem? What is the problem? It's only bubble. Askari wengeza huko kurwanya nibyo mebyo bechati mukahiro hata aba cyuhura mwine korasi beti yekero muja kurara korasi
imbabuza muje kurara korasi numurara umakaganyu amazina y'Enyejo ni Makaro wangoma ngo turano gwatakashuza ndutaha mu rwanje ndi murisa unte mujya kureba nuko itandikira tatakana benshi bavuye atando bwa hagwakidana Mirisa zakanya nabwo amataka ndetse nazo zankorera imfenda zashubikiza abana bihereze naturuhu kabanza mu nyankore naza nahinda nk'umwaka n'injungu nuko zahanye nanjye nazitunga atizungu zindi zikumwimutse. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Atuweno gumushinja matongo tashomiri umunyecyaro bitu bumurukora atuguwe barukurya ngoma umunda yensi kunkingiri bakagiha abanyabushozi kubashimukire kubareka kufuruka kuba tanka kugemura amate kuwente zo kugemura amate bona bakitoye abasemba bure abangoma abamasindu bona hata mukato corridor ati mwana gumamhura ari ngoma kuriyo munda konkato n'umugaiga buri zoba nagemura aruta 900 buri zoba yamateyansi shilingi 800 abuka amateni mengi kwabuka amateni mengi buri kwezi natase miliyoni 2 umwaka zo miliyoni 250 ayumbe kirisho n'umujyumwe amakamarungi yatamusora yashomesa abana atuma huruma n'ubwo nagambo graduate wa university konkar kuriya hari umunda entunguka tunungi munonge nguto tunungi nkegiya konko bugaiga buryo ubugaiga bwatana nentunguka timpa tiyahigura munonga konko bugaiga buryo kandi hana korasi ari antonde noshanga korasi ro entungukero konko buru na buru umuru ari na korasi hata ukugwejero lokya munonga bendezi bahugiza abantu muri ibindi entunguka inguto kuraye nkaza kugura kisuzo umwanya ngabanye n'umunyabuzare wayo yanyereka kanyaho hina simba kanya katikati ntaka shoka kunda atika rero urguto ngenda kugira urguto ngenda kushubura mandazi nifa kinene n'urguto kuriyo munda akatebe ntunguka yona kisozi konka akariyo ubugege n'umbure ubugege mbana sekeja amashanyarazi gasha ngumshire nkagege harakari so mbere ukusimka utansa entunguka n'ubugege ubugega n'ubukitamaka umushoga abantu b'abashoga b'ubwenge umushoga akagira ati akange kakira kaife ngwakange akomuntu akatwena yingo tukora sine atu konka ente yange bakitone yange hatu
twagira mu government ingiri ibitwantu bishomesa abantu tutakagira tukiri abeki twaza kubana nami na roboti twagira mu shaka twaza mu government ingiri twahita mu government umwaka cyane tano ke toro baganda ingire ginyabra mwe intasi yamaka muri cyo kugira umuriye yatwena byuka mujike ibika yabo manifesto yake na twatamu abamataka gafunzire nabateramu ibintu mushanje hikemwe tamu mwana hike ya kabiri tamu bijuma hike ya kashatu tamu imyati bintu kurya hike ya kana tamu ibikuriye byeka ekanyuma tayenkoko zamahuri uteyempono kwa tamuslamu niyo banyakara bakabita kujya impono muzimuzero dero mazinga muteyinyaje hati abantu bengi umuganda bahurira ku fabroko ni mu murumo w'abanyabushozi inda kubasima abanyabushozi nakazo nasema ni mu murumo mukamukire kari ukamukamu tumukomere kimwe njya kuchika konka ima ikatabi konka abandi abahurira ukabura kwetu katuriyo basangwa wakamuri Samba Johnson, managing director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm yaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi atano ku 10 edda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira katonda mu ekimula ky'emirembe nga bamutuyemu abantu bangi abata application nga bakwenda okufuuka ba chairman ba 5 president yaida yatulungamya yakoba twana abantu mwe temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukola emirimu egindi ngokulunda yagera emidi okulunda enkoko byonna yagera nze napikinga mu kyokulunda enkoko natandika farm 2007 n'enkoko 5 sawadde wendogerera ku farm kuno tize mabega ntambwire president yaida yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5 yasankaine sawadde no tutambwire tulina enkoko mitwale na mulala tufulumya amagi etrenku 2 buli lunaku etrenku 2 divamu milioni 2 buli lunaku omwezi diva milioni 6 omwaka tuba tuli mu bilioni mukaaga n'ekitundu atu mwamurra basangwa bakano ngo bakabona mu Rwanda akarumoka LC5 yakamuri mubitana kumugenda kwitana oburumo bwa kunaza ashaka LC5 nabaje taki makarumo kamwe kana kumuntu muri yaba LC5 aweje mutakore bindi munabagambira ingeri magambira ati nyabara munabagambira ko yana bagambira umwani biha ibina bane bagambira we hamwe zamawuri akate nitaka akali muri Kamuli town aine ka ploti ka futi atano
ahariga no yatandikire nko mwana tatu kugandra burizoba nashoza twinjiza muri 12 burizoba batashe miliyoni 20 burizo miliyoni 2 ukwezi miliyoni 600 umwaka ubuhumbi mushanju miliyoni 200 hato kuno wa kamuri katere wa karamoja Dick Ogera and another farmer in Abim district. My village here is called Arangetai West. Arangetai Parish, Abuk Town Council, Abim district in Karamoja. The trees you are seeing here were given to me by the President through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings and I planted all, and they're all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are not doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes, you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was in June. Then second harvest in November. I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2 1,000, and people are buying. These mangoes are very good. The mangoes, trees are senior. I'm giving you money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I don't invest mango. I invest money, not mangoes. So I want to thank our President so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 80 million next year, 2025. So altogether, I expect to get 36 million shillings. And this money I will use for paying fees for Akaramoja mahera maganata no kuruga emimbejo akajawa Operation Wealth Creation abashaka abantu bagaba imyasha bagaba inyani bagaba ki koga kubaje emimbe ya gifo furato kwa kugamba buri mwaka nje kuba natunga miliyoni 3.6 kurwo umiyembe yoko tutari ibintu byakora
ebyembuzi byebitya bitamu eyali taliyo korasi entunguka ninche konka taliyo bwe iwakirura nakazo n'urukora rwente ninda kubibaza kutwabuhabwire okutakorera yonka koranishaho kuruga kuri sente zo kusetera konka mukalise zamate mwakikora konka ayo mwakikora muzagira umwonga nyina ngo muzagura icyo mugende mu mwejo kamboreke uko muzagire kamboreke umusheja arusere rumutejara. Hello, my name is Joseph Ijala. I'm the proprietor of Teifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Teifa we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. We also have a value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Minnesota. I was a taxi driver. That he was master business in Soroti. So when I had this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I didn't read the came close. And the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken, to tune of about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm, which was about 500 local chicken. I was very famous for local chicken. So when local chicken were not answering my day-to-day needs, so I decided to transfer it to layers. In Teifa Farm, we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day, and each tray goes at a price of 10,500. So approximately about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as Teifa. So after selling the layers, that money I invested it on dairy. I started dairy with 4 cows, but I'm not yet the first because I'm using AI. I have my own semen bank here, so I do artificial insemination. And then I also got a vet who was able to train some of us here with the So the cows that I'm going to show you are cows that are bred from Teifa Farm that produce, my highest produces 36 liters per day, and my lowest is at 20 right now, each cow. So 36, between 36, 20 and 36 liters per day. And they all have names. I name them according to how I felt when I'm buying, when they are born. We name them according to relatives, aunties, friends. So this unit that you see here is the unit of my highest milkers. So these cows have mattresses. They eat and then they come and rest here. This is where they rest. And they will be licking the mineral blocks. And then when it's time for me, it comes
see there are showers there. The cow comes here and stands here. So after showering, they go and relax. Hati jara akana avuga taxi soroti yauro injiri yanje nungazayo ningama kapi kunabonga ugambira abantu tekazina eso tutakafuza akaina hiki ibi next track yagaruka mu cyaro yatandika nkoko akaba natunda trays z'amahuri bishaka 10 buri zoba natase miliyoni 3 buri zoba konka banyuma kuyatunze inkoko ziri z'amahuri ya gurebe yatandika netina agira hikibiri na lefeka mbona nazayo akana nagemura litamaganasha konka tubundi girengiza atati nyiyongere ati nagemura litamagana mukaga umuntezo amahuru kana nabwo yongere mbona hati natunga miliyoni mukaga n'imtaro kinana buri zo ukurwo mahuri no mate kana hatatake na factory yo gukora amakamo n'ibindi bitwabyongera bibi so mwana ati mabanya abo mu rukora mwebare urutando rumwate kongefu y'abanyankore gata munonga tugebushe mbeho amusema kuno gateka gatabura ukigareka gahora mwana ati mukahora habukuba hari n'abatsigire n'umuri mukiri mwebare mukakoma imyanya byo twahita bagambira kukoma no kujombera ukwihera muri rutete ukwihera mu bugando ubundi negashe nayo konka cyose bagambira indisa yukusetura nesiri taka kuko kozere umwanya kozere ukwira rutete ukwira ubugando utere bikungu umusukira amahiremwe inte kuhagaye yori sente maganasha nenyana nyekiro kandi cyo kisero umwanya konko wakora nk'icyaha ijyara ukishobora umwanya zikanyira mu cyuju hikemwe nirisinte mukagaze ente munana z'ejo umwaka nawe cyo sukura nayo yose kuri sente ingumina no kushaga mwana temu kubana mukorangu hikina ikitano murugaye mutunda rero muza kuzuma harimo ubushemu itakere ni murusera mwege kwingo bunyati yusetra mbiryo mweza kwatekatekaye mukore nk'icya ijara icyakozera hari kandi wakatakati n'iki n'amataka mwinente umuntu wahikina n'umugarika munonga asa kuri sente zerungu yewe hike mweka ninga hikibiri yeka ne rutoke nateza hikibiri natamu ente munana nzenti 16 kambori nyakana wa Fort Portal muri kwa
is Nyakana Richard from Rengaju. This village is called Rengaju Village in Abalole, Sokoto City. And where we are here is my home. And it's my farm. The biggest landlord in this village of Rengaju is having 7 acres. People are living on quarter an acre, half an acre. 80% of the population here, they are on half an acre, they are on quarter an acre. This farm and this home is seated on 1.25 acre. It is surveyed land. And 1 acre of land here, where we are here, is costing 80 million Uganda shillings. It's very expensive to buy land. Our farm is called Kana Farm. It is having 4 economic activities. Number 1, we are in zero grazing for dairy cows. Number 2, we are in poultry, majorly for layer birds. Number 3, we are in feed processing for livestock. And number 4, manure production. With the poultry, we have 8,500 chickens, and they are in a chick stage, grower, and layer. Those which are laying are giving us 120 trays of eggs, which we are selling at 12,000 shillings per tray, which gives us 1,440,000, and the cost of production is 1,140,000, which gives us a net balance of 300,000 per day as profit. With the feed processing plant, every day we are processing 1,000 kilos or 1 ton of feeds. We are selling the feeds at 1,850 per kilo, and the cost of production is 1,700. So on every kilo we are making 150 shillings times 1,000 kilo. That is 150,000 shillings per day as net balance of profit from the feed processing plant. For the dairy zero grazing section, we have got 8 cows. Out of these, 6 are mothers now. The 6 mothers are giving us 120 liters of milk every day. We are selling our liter of milk at 1,000 shillings farm gate price, and which gives us 110,000 shillings a day. And the cost of feeding them is 50,000 shillings per day. That leaves us with a balance of 60,000 shillings per day as net profit. These are 8 cows. The 2 cows Atumwenu mwareba Nyakana. Nyakana akabana alkansala umukabarori district council n'umucyara we tunaze na gaminjiri yanjye yo gwegara yagihura umugurusungu kanagamesha kusitambira yatandika imihikemwe n'ubucweka bibiri ati mwene wahora ngoma uri uko yazo kuri mirimo buri zoba nashazia imitwara 3 ikikumanyisa 210 miliyoni 3 ukwezi miliyoni 9 profit yahize kwihaweza kukozesa miliyoni 9 ukoze mu mwaka ni miliyoni 800 profit yahize kwihaho izakozesa hati bindi bibakora tungaje kama tunagatunga mu bizoba nashaza imparo mukaka bikumanyisa yahize kwihaho ibindi ikikumanyisa ibiri 10 yagera imitwaro mukaka umwezi yagera miliyoni 1 na 1.8 umwaka ni miliyoni 20 ate koko namate natunga miliyoni 120 profit kwaho ibyo kozesa kuka nakora n'ibyo kuriye bindi akafama
kandi maniwa amasha nagone business nagatekereza agahembwa cyo guteka deraga shaga agahemo urwezo aruza abantu business yaho so ngwe hati imaba abo murukora muri namataka mahangu munongo aguma atungire nabukiri mbashaba mugakozese hato bona abantu kuri kazo bangambira kazugo nanyakindu kumanya akakoko akarimutaka akakwitente umujuni bakata clostridia akaitente kaketserweza ngisozi kunkana nafukana na kakitara kene mutangaro kurira muri aho mushoberwe tumwine baveta veti wa na kore araho ningataro ataka kwapaka abuko wakazoya kanga kunyo kaliyo wakazoya kanga ndakutana ndakutana mugarikamu mwana kagukaka icyo kubanza kayine kikatu cyo kutsirika imuri nyankoro kabare mata unukujema yati ngamba urino tuketo ukutsirika kayina tunumba zo kutsirika ubako eta brand trucks ngweno no kwatara nako ukakwatara na koto bazo kutsirika koto nuguru kutsirika nako kwako kandi ne kwatara sekatu echa koto anthrax amana kwako black leg kandi umuhanda wa kabiri karaguru penicillin ne tamba ya rwe nabo cyako kwako tukashimiye kubana kaitamasyo veterinary wakazo inza kugamba bamwete bambuze abo inchaka kokoro kaite ente abantu bakashoberwa kandi ibyo kutamba biro hati ibibyona nitafari ya kashatu ila lemwe kutaha Uganda obugayiga bwamaka tafari kubanza usingi ya kabiri tungu ya kashatu obugayiga bwamaka hata ino abanagamo mayino wahaninga no wakazo yagira ngo hata abantu basimukire abari bakorera yonka ubunatandikana operation with creation imyaka 2013 bakabari abantu kagana munana harigana bona bakana bakorenda yonka mu Rwanda ko twateremo operation with creation twatamata PDM ngwati abakorenda yonka muri 30 harigana makumushanju batangire kugira intasi umushaho bweni nyene umwana msimche mukolo ukafiri bokorenda yonka mutakorera intasi deli safari ya kashatu kwatsa ukora hamza kimwanju ya enere echamuhero itafari iliyamuhero ilikwenda gamba matafari mushanju wakati ngamali yanago nkabo bwire kunazo mpress conference njagamba gone naza kutendera umurumo umurumkori hati itafari yakana nimimo icyo tabara abantu bagenda bazogorekana imirimo neshangwe kangori kimirimo yakushanga mtori cyo basanzwe turebe iso omulamu wa president okuva ku kiseera ekyo twakati kigira president awere musanufino ku bintu byankoze era nga buli kaseera nkyekingako wendogera kati tulina abakozi 13 betukozesa wano ku farm tuwezaawo 10
aye business day for yeditambulira kubanga amaji pagaidirawo outlet sending mu Uganda so yona eri abakozi keep that there hati basanga mama muhuriri kali omoro rukono barumanda karuno kairo C5 rimenda kwitana kuna abahabura yazo mahuri hati no mugei mahuro ngero kwa kandi ko ngaba basanga zeire no baganasha yabanye Uganda bani atebe umuntu mugei ba kuzalema atebe factory freeze there atege tawne mkele tawne jesia mtawo jesia reina mbali mama tana agumbe mu Uganda na Africa ko bagojiji amaduka azokuchero wingi notuduka town zirimo tuduka uturukutundo tuntu huzi bibiriti manye butwenda bya yutura kuri wetu ntunga akali amaduka n'agabahindi nabirga baharabu umukabara kana ko abantu Rob Kutra na John Wicharan bas uduka nuta uniti ya tungam mana kama tuna mashaka ena lem na matauni ageye factory ama kolero mbele hiyo etauni ambare elimo makolero makumu shanjunata Murashaka mwezi ngere kubirishya tancha UPC tutamcha UPC tu katahe unikoni mtende mwana hatu mlebe namba ya bana abakora mu factory etauni ya makolo ni kusaba abana mtwalo kumwe ni kumwe idiyo kejo nkajombe ko mu itakarina guzere n'abagisu barhereza batamakora katere n'amamve irimo amakoro magana abiri n'amakuru shanjwe n'ashatu bakoresha abantu mutware na nikmina n'amamve tukayita ikibera cya kartuti yanyaba anagiramwe robot hati nama ni tawi ya makoro so bwana hati ikitecha maenele mwenda mchemu emirimo nerigai ubuye wembe ngameti nisho yes kandi motono emirimo ngameti emirimo ntwala namnan fana bitata konga tiri abantu miliyoni 150 abo nubije kumagumira umuje ya government nutwa justinga emirimo iriyo mbwije no burisa ubukora sente emirimo imakolo emirimo za company za transport emirimo irikana ko cyumuzo zane teketumba ati kindi kingana umweje n'abantu okutunga emiroga abaronje batakaize akatabaho unemployment umunyankore kitaro kugira ngo abantu bene mirimo buri muntu wena kabaye no mwoga bukinga bukurisa bukhesha
kunogora kukubeja gukutanaga gukora toma cyo kwita kukomaga umuntu akene umwuga mbere ati iginkore yo kuyakushanga umuntu unahandika koga ahandika administration ubutegeki abategeki abijyate bitwange umukano ugombra no diswa district no matabu imirimo ya administration bese tukumara aho twena ubwashigera kubya politicians Speaker said that she had studied under UPE. What is this true? You studied under UPE, you said. What she said, Speaker. You didn't pay school. What happened with you? Your Excellency, because I came from a poor family and because I was a UPE. You want to pay that time? No. Yeah. Okay. That's how it started. Thank you very much. Thank you. Hata utotandika bona bashome abana katandika kushomera busha mukuru kana n'abandi bariyo kukaga kaho bahita basta haroyo kweta PTA akachiko akishomero the Roman Foundation body bagaramo okushosho mashome bagaramo parampara majemer banga kuri byagiye we abu kutwaza ntwara na yenda abantu aba abu kan nkira kutwara na atantu behena kuzayo akambuza ati umushinja atuwabere mu Uganda abuca abana bakonde batarashobye tubaka bingira fuizi utarabazibiri mbena yentinga kandi ndukunda hozo warhanga nayo mbere kama shomero gemukono uko taskini hapo abana nabashomeza abako ninye mukamanye ngati kuri yo mubashomero abakama bengi president aliyo bangamba wa parliament bariyo mukushomera namukama aliyo aba PTA bariyo foundation bode bariyo khadiya makwate nemengi bariyo makwate nemengi State House ninye mukamanye kati umwando ndabwabiso enture yaho iri kuri ize ntaki mumbeke skin yabo bazone kati ubara bashomere bare nja noti tokere badafo abakama mwana bakomera abantu bose umujo n'umushimwe zo kuzanga urafite itakwiro umushomero ukashomaki hatubikora amazina ni wasasa Joseph Rugacha Kabunga district mukare mukushoma abwa school fees nga community na cha kashatu nali yabo ura president ati wenda habisi nazina ika kapentwa na ichereza ba instructor banje kushomesa kwake mugo kunarire ntakumanya nagushoma nakwata kunahereze kwata mwanyuma y'imyezi mukaga na zambara nashanga y'umunywani wanje ine workshop natandikira kugira ngo buntu nkakora kushakashara kake kusiyunda afune capital yo kwetandikira ibyanjye nkanye kuna amaziro mwaka kumwe kugira industry hub na abasa kwetandikira itange ashinje miliyoni yemwe nabija kungana reba mutibija kubasanyika nabasa kuna umuntu nijo mukoza baju kugira ngo ecerandene nababase kunyambaho kare kugira ngo ondije umunyayigana n'abatakabu umuntu kandi nayinegiro mu industry ya president Museveni president Museveni kusima webale kubasa kustera
kuleetera miliyoni 50 asako ya industrial hub. Nyowe ndi omwaka kiiko ka industrial hub ndi nkora nka secretary. Omutashoma bwanje konka kiganyiro omwaka wa President Museveni ubu n'obusinge obuyabasire kuteereza President Museveni nkusima nimpaga eminyeto erikwenda kutora korokunokunoku kati President Museveni omusomo gw'omubiri 15 kwezi kubanza tumuhereza akaruru 100%. Mwebale muno. His Excellency Yoweri amazina naina mazima shiba nindomugombora ya Rwenshande umuruka gwa Kanyanya njombo mana bashomire mu ndacho hapo kandi ashomire kandi yo mukantire cyo gukora kuna bene yawo nahura ishomero rya indacho hapo nazayo omezi mukaga kashoma kosi ya hair dressing omezi mukaga nashomera muna hair dressing nashomera muna mindset umuriye byona tina shitwade shashira tina shitwade umuriye byona buchungwe chana shikati cha umukubiyama umukuraguru kuna herzo umezi mukaga nashora natanka kwesiwa omezi 8 ni ya musente natankaho kasarun kanja umurashana ati ninyekosa buchungwe chona savinga kwanje tinyina accounting saving ram kware kan saving ati okwezi kware na saving ngora mwentene atana stentene zanje ishat nani shaka wajulota ni saving ram samsata zanje zin saving think saving ra banka ninga shaka account saving ant nozulika umshanduko yao very good. Hatumwela wabana karibu mkotowe dani sim msima karibu mwabana ndio kuteza ni mwedu shani hati abana wahurira ibintu bishatu icyo kubanza hati umwuga ubwo bashomeri cya kabiri batangiye kugira ubwenge cya gatatu uriwe nawe niwo kurunje mu ryana kwacu mwene cyabandi wabanza umuco carpentry urukomeje ate nabatandikira gukoresha umuntu ari wari gukoresha nawe so umwuga ubwenga imirimo mbega ati kintu cy'umuryango turera tukimanye n'abantu abantu bakazo abana banjye ukorera umuhuzo wenka urukumanye ngo ni bya government bitabana banjye cyane uri mu government bona bari mu kuze yabura muri mushwangira patience yaje patience ni journal oya nyaza ariya gongana mbuzo wengiri na burengiri gongana no murisa ndumbi n'abana kubari nabo cyo izoba nabaganda amatafarana yo kwanza usingi ya kabiri entunguka ya kashatu ubwenge ya kana ena ashobora kugaragaza mu press conference mbone abantu mwe nicyo kubashaka mbone ibyakoze mbiyera hari ikintu cyakakoze nabasha kugenda tumeze yakoze tato ndio nitakoze umbrosho kufira oye kirura oye yubana oye
kaberenje ndeka Nebyo kuna msaba bila kitu. Ndeka. Bende yashobora. Bende atari yasa mtoi. Yazanga mtoi. Nayo ni imwihayo. Kama cyane. Ingaha niyo tara. Kama cyane. Ah bisanga bende ndeka. Dameji yakora. Ngayo kumshira kumtoi wabaki. Aba mtoi ndakishina gona muri. Ngani umukazi were kata kusanga gwelke. No menye ki yakora. Yakora. Cyane bende ndekura. Kama cyane. Urubanza immunity yabe intact ningere competent netera HIV jam kunkati reba imbere zo cyangwa kunya cancer y'amazwa cancer then nuko kubaka juma kamwe kakaragaramo ujirota kanwa HIV itakuchira then hati yachimanyisa ngo one abonja ngo rede wine immunity abwa cancer hati yana na HIV kutamuna kakaremejireta ikamara so oguyaya nadakufuna CP ninga TB hanyuma y'imyaka 2 kwasegwe sirimu iwe emyezi 3 jota ndanga kufuna CP nachi so in other words tugira fast progression of HIV disease of AIDS niyo okusinga omuntu okubatine cancer atari hambazi kwa cancer so akoniko kakwate akuno kubasa kuletera Sunday ukirize muri ruhanga ukuratire biragiro byeye ugire discipline mu mikorere yawe science intandikire kushoma kankorese bigambo bigumire mu kace neuroplasticity epigenetics